قال مسلمان انسان پر قدر و قیمت ریئین نزانه ریئین خدا تعالی آیت سورت کامل داخستی دو قرآن دا سبی خاطر ریئینه انسان مؤمن ریئین عیدا خواه انسان مؤمن سبی خاطر دنیای اینی خنات هرکنی قال مسلمان خدا تعالی بی قرآن عظیم دا يا أيها الذين آمنوا إيهان إيمان بآخرته آنين رئينه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله هذا ذكر الله تعالى رئينه عدا مسلمانا قال مسلمانا بس برك إنسان مسلمان قدر قيمة الرئينه الصالح داره كاري دنياه إني خواجي داده مع أنه إنفاق سر إنسان مسلمان پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده کی تشتگی سبی خاطری خدا تعالی بترکنه خدا تعالی تشتگی جی خیر لدرد ده کی قال مسلمانا تداری دنیای سبی خاطری تینی خاطر دی سبی خاطری دنیای و نکار مسلمانا قال مسلمانا خدا تعالی نومد قرآن یا ایها الذین آمنوا نیبر یا ایهانا ایمان بخدا تعالی آنی اقنعتا خب رزقی خواهی ای خدا تعالی الناس کری وعوری اینی عقل که کلی مسلمان بس ایگو همه خود دنیا به نن اینان دگره نن وقتی نمیان دگره کلی مسلمان خدا تعالی دو اموری دنیای ده فمشو بمشن لانه رزقی تکس نابه بس دهید عبادت خدا تعالی ندوی فسعو عجله هرن ام ترس بنا عکس بنا ده ایش دنیای ده ام درفن ديشي خدا تعالى دي أمسس الدمشق فسبحان الله ريئين بقدر قيمتها الجم خدا تعالى أم قدر قيمتها كأنات نكي قال لي مسلمان خدا تعالى تالي آيات هذا بيجي بيخبر عليه الصلاة والسلام وان بيجي قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة الجم خدا تعالى أو رزقي تقودش أو رزقي تدشني خدا تعالى این رزقی تا برکت دی خدا تعالی تا کاری دنیای داره که این جمع خدا تعالی جو کاری تا چهتا ترا قال مسلمان تسبی خاطری دنیای دنیه اینی خاطر دی قال مسلمان قل ما عند الله این جمع خدا تعالی خیر من اللهو و من التجاره جو کاری دنیای چهتا ترا این جمع خدا تعالی الجم خدا تعالى رزاق رب العالمين إدشني خدا تعالى أنا إبركة خدا تعالى أنا والله خير الرازقين هي رزق دشني حدش بن دستان دا خدا تعالى أنا أم هم دنيا نحو قال مسلمانا أمريكيني بني بخدا تعالى قدر قيمتك دايك ومرض بيجي أمشي قدرك وقيمتك بروئيني قال مسلمانا فخدا تعالى ما نكج إنسان غافل أو إني خدرت من سبي خاطري الدنيا يا